Izvolite, predsjedniče. Opet dobar dan svima. Imam evo nekoliko teme. Siguran sam da ćete vi isto dodati par. Ali evo, od moje strane, prvo bih malo htio izjasniti Europske komisije i koje su glavne poruke. To će biti prva. Druga, balkanska ruta. Da malo i da može svima jasno gdje smo bili, gdje smo danas. Branitelje. Tu ću i gospodina Brkića dodati. Moj tim. Mislim, imamo danas bile dosta nekakve teme oko moj tim, pa ću tu možda nekakve stvari pojasniti i baš sam danas bio na ovu prvu sjednicu Gospodarsko-socijalno vijeće i da tu malo nekakve poruke mogu dodati. Tako da idemo krenuti Europske komisije i u ovih 2 tjedna se puno promijenilo. Ja mislim, evo, svi znate da prije 2 tjedna bi potpredsjednik Europske komisije, gospodin Dombrovskis kod nas u Zagrebu i jedna vrlo jasna poruka je dobila Hrvatska. I tu nama je pretila korektivne mjere i da nismo uveli nekakve reforme, nisu bili te rezultate ili loše rezultate i tako mislim možda bili jedina država kome se pretile te reforme, korektne mjere. Vrlo brzo, šta to znači? I šta bi to značilo za Hrvatsku? Prvo, to bi bilo katastrofa, to mislim da je bila i moja poruka prije 2 tjedna. Prvo za investitore, da jedna Hrvatska sada nije pokrenula nekakve reforme i da još smo stari isplatu ove nekakve korektne mjere i za svi građani Republike Hrvatske, mislim da ne bi bila pozitivna priča, ili tu onda bi Europska komisija vrlo aktivna sudjelovala u nekakve reforme koje mislim da mi kao vlada bi sami mogli pokrenuti i na kraju i tu su i kazne i svakakve kazne koje možda još nismo svjesni od europske fondove do druge nekakve kazne. Od onda do danas šta se događalo? Evo, možda ja sam par dana poslao jedno pismo predsjedniku Europske komisije, gospodin Jean-Claude Juncker, da ova vlada je spremna voditi reforme i da mislim da tu nema nikakva razloga zakaj bi mi trebali, zakaj bi Europska komisija pokrenula sa ove korektivne mjere. I da ćemo mi provesti reforme koje mislim da su svima nama jasno da trebamo provesti i da ćemo i predložiti i pojasniti. Prošlu subotu smo 5 sata bili kod mene, ministar Marić i ja, bili smo na telefonu, pa smo ovih 5 sata, mogu reći, u principu šta smo napravili, mi smo program reforme koje smo trebali predati Europske komisije smo u principu ubrzali. Jedan detalj dokument, nekakvih 5 stranica smo napisali te ove naše reforme i to smo poslali onda Europskoj komisiji. Ja sam se čuo subotu sa potpredsjednikom Dombrovskisom gdje sam mu vrlo jasno opet rekao da koje su te naše reforme i da ja sam uvjeren da ovaj dokument će biti dovoljno da će vidjeti da smo ozbiljni i da tu nema nekakve razloga zakaj bi se trebalo uvesti te korektne mjere. Jučer ste čuli da je Europska komisija potvrdila, ja bih rekao, ovaj naš plan i proračun i da su neću aktivirati te korektivne mjere, tako da tu ja mislim smo dobili jednu, ja bih rekao, vrlo pozitivnu poruku da vide da ovo što smo predložili i to ćemo i staviti ovih dana u javnosti, da ćete onda svi vidjeti koje su te mjere. Ali opet od naše strane ja bih samo opet se tu volio zahvaliti svim ministrima i gospodin Mariću tu koji je puno truda uložio ovih 2 tjedna da možemo ispreći ovu situaciju i da smo dobili podršku, ja bih rekao, od Europske komisije da ovaj plan je kvalitetan plan i da se vidi tu truda i da ova vlada je spremna provesti te reforme. Tu bi samo možda još dodao kad je ovo pitanje oko ovog proračuna i naš plan. To svi znate dok sam bili čak u Njemačkoj da smo od Njemačke, od gospođe Merkel isto dobili potvrdu da ovaj naš plan koji sam i njoj prezentirao i komunicirao da isto su nama dali podršku. Tako, to je okolo Europske komisije, što mislim, evo, u roku 2 tjedna se puno toga promijenilo i mislim da je to sve vrlo pozitivno za jednu Hrvatsku. Druga tema je isto ovih dana bila vrlo aktivna balkanska ruta. Dok sam bio u Briselu,
mislim, moja prva izjava kad sam stigao je bila da jedna tema će biti ako ćemo zatvoriti balkansku rutu. Hrvatska, Slovenija i čak Austrija, nama je bio cilj da u dokument može vrlo jasno biti poruka da ova balkanska ruta je zatvorena. I to je bio naš stav. Mi smo se čak, mislim, u 11:30, bila dugačka noć, smo se u 11:30 na večer našli sa predsjednikom Junckerom, Tuskom, kancelarkom iz Njemačke, Merkel, premijer Slovenije, Austrije i ja, i tu smo na kraju definirali taj možemo reći, tekst na kraju koji smo se, na kraju smo možda izbacili taj jedan dio koji baš vrlo jasno rekao da će biti ruta zatvorena, a u principu šta je bila poruka? Poruka mi je bila jasna i nama je bilo bitna taj poruka i šta se danas događa na tu ruti. Da ilegalni migranate više neće prolaziti ovom rutom. I to na kraju šta smo u taj dokument ustavili. I jučer ste čuli da Slovenija u principu su aktivirali šengenska pravila i šta to znači? To u principu znači da ukoliko neko ne traži azil, to neće proći kroz Sloveniju. Što je stvorio jedan domino efekt, mi smo isto to aktivirali i Srbija je to aktivirala, tako u principu da mi smo išli u roku 2 tjedna opet, kad sam prošli put bio u Briselu, gdje smo onda imali nekakvi 3200, ako se sjećate, Austrija je onda pustila 3200, oni su to spustili na 80, onda smo spustili, mislim, Slovenija na 580, tako da danas u principu smo na 0, što je, mislim da je pozitivan rezultat za Hrvatsku i za naše susjede. Tu bi isto samo možda bilo dodati, tu bi se volio zahvaliti ministru Orepiću i njegov tim, jer komentare od Slovenije, od naše susjede su vrlo pozitivne. Jer kad mislite u roku 2 tjedna smo išli od 3200 izbjeglice koje su trebali proći kroz ove naše granice, da smo danas skoro na 0 i da iz ikakve tenzije, izazove, tu se, mislim, vrlo se jasno pokazalo da smo tu super surađivali i da imali smo dobre komunikacije, koordinacije, tako da danas, evo, situacija, ja bih rekao da je vrlo pozitivna za Hrvatsku i za naše susjede. Treća tema su branitelji. Prošli tjedan znate da sam se našao sa polovica udrugama. Danas imam opet jedan sastanak pa ću se naći sa drugu polovicu. Tražio sam opet kandidata, to svi znate. To ne znači da ću se ja vidjeti sa svim kandidatima, samo da je to možda da je jasno. Ja sam se jučer našao sa gospodinom Brkićem, imali smo jedan sastanak, vrlo konstruktivan, otvoren i ovaj dan ću se naći i sa par drugim kandidatima, ali evo, popodne posle pres ću se naći pa ću opet uzeti priliku da čujem probleme, izazove naše branitelje koji su meni vrlo bitni. Četvrta tema, možda mogu tu je moj tim. Tako da prvoga dana kada sam bio u Saboru sam rekao da ću izabrati najkvalitetnije ljude, sam da se tu dosta ovih dana koga je gospodin Rečković izabrao. Možda je tu bilo nekakvo pitanje oko gospodina Pujsa, samo da može svima vrlo jasno. Gospodin Pujs je, ja mislim, stručnjak, doktorat znanosti, ima dobro iskustvo, mi smo se čak našli prije, ja bih rekao, skoro mjesec i pol, tu negdje 2 mjeseca već, i da im je vrlo jasno, sam vidio da dobro skuži, ne samo dio europske fondove, nego ovaj dio što nam je bitno u ovoj poziciji. U ovoj poziciji je bitno da nismo samo da radimo u silosi, nego da gledamo horizontalni, gdje možemo povećati suradnju sa ministrem i da možemo pojačati efikasnosti. Tako ta Chief Integration Officer je vrlo bitna pozicija i neko koji će tu pomoći da možemo ubrzati, ja bih čak rekao, prvo projekte, a tu opet sa suradnjom sa ministrom, koji već u onoj prvi moj sastanak koji sam imao su već prepoznali tu gdje se poklapamo u nekakvim projektima i bitno je jedna vrlo dobra koordinacija.
I zadnja tema možda je, danas evo smo otvorili prvu sjednicu Gospodarsko-socijalno vijeće. Ja bih rekao da smo krenuli na pravom putu. Bitno je tu da imamo otvoreni dijalog. Možda što sam ja ukratko komunicirao je to da opet gdje smo danas, u kojoj smo situaciji, da mislim da je nama svima jasno da situacija nije sjajna, da su tu ozbiljne izazove, ali da opet tražimo otvoreni dijalog, da možemo zajedno riješiti, da svi shvaćamo na koji način ćemo kao tim, ovo nije Tim's tim, ali jedan drugačiji tim, ali da ćemo kao lideri ili svi koji su danas bili na taj prvi sastanak su meni lideri. I kao lideri ja sam uvjeren da ćemo naći onda rješenje i da ćemo opet tako imamo zajedničke ciljeve, a moj cilj je da možemo poboljšati i pojačati standard svim građanima Hrvatske. Ako je to naš zajednički cilj, onda sam uvjeren da ćemo tu zajedno i raditi i da možemo ispuniti taj cilj. I možda ukratko, samo možda će ovo biti pitanje, tako da jučer sam bio gore u Pantovčaku, na svečanu jedan ručak, nije bilo priliku za možda malo dužu diskusiju sa predsjednicom, a ja sam uvjeren da ćemo se ja i predsjednica ovih dana isto što prije naći da pokrenemo nekakve diskusije. To je jedna od njih. Evo, hvala od moje strane. Imate nekakve pitanje? Jasmina Kuzmanović, Bloomberg News. Gospodine premijeru, već je održana preskonferencija u Sloveniji danas jutro gdje je mlađi ministar Boštjan Štefic rekao da se boji da dobro surađuju s Hrvatskom, ali da se boji da će doći do krijumčarenja ljudi ilegalno u Hrvatsku i da će se Slovenija posredno baviti time. To su upozorile i udruge. To je jedno pitanje. Drugo, što s Makedonijom? Na njihovoj granici se, dakle, nastavljaju se gomilati skupine migranata koje Makedonija od jučer više ne pušta zbog toga što niko ne ulazi iz Makedonije u Srbiju. Hvala. Ovo prvo pitanje u vezi meni je bilo drago čuti, evo, dok sam bio u Briselu od premijera Cerara da je prepoznato ova suradnju sa Slovenijom i opet tu gospodin Orepić, njegov tim je, mislim, tu su služni pozitivne komentare ili to se vidi da smo do sada imali dobro smo surađivali. Mislim, šta će se, ako će se druge rote, to je sada, mislim, prvo ne znamo, to su sve nekakve spekulacije, ali evo, danas sam bil sa predsjednicom iz Bosne i Hercegovine, svaki dan smo u kontaktu sa susjedima, sa Srbijom, sa Makedonijom, da vidimo šta se događa na terenu. I tako, ukoliko se nešto promijeni, onda ćemo biti spremni da možemo isto mi odgovoriti na te promjene. Ali u vezi Makedonije sam da tu dodam, i to je bila jedna tema, možda nije toliko jasno u dokumentu koji ste možda dobili iz Brisela, ali da i Europa i mi ćemo još damo tu podršku i tu će se čak, mislim, pojačati malo ta podrška na makedonsku-grčku granicu, jer to mi je svima jasno da tu opet trebamo tu njima pružiti taj pomoć, a također i Grčkoj, tako da tu će se sada i Turska se nam aktivirati, NATO je, mislim, prije jučer se već ili prekjučer se NATO aktivirao i da ćemo onda vidjeti da ovaj jedan, ću reći, kriminalni element gdje ovi izbjeglice iskoriste te ilegalne putove, da će se taj dio zatvoriti ili smanjiti, pa onda smo uvjereni da nećemo vidjeti nekakve velike mase koje će probiti granice. Možete dodati nešto u vezi? Evo, želim samo reći da... Želim samo spomenuti da je taj problem predviđen, da ovo što je postignuto je ništa drugo nego uspostavljanje redovitog graničnog sustava, a vjerojatno će biti izuzetaka u smislu mogućnosti ilegalnih uvoda migranata, međutim i takve scenariji su predviđeni i mi smo predvidjeli određene snage koje će to odrađivati, da se tako izrazi. Znači sa strane nas i od strane zemalja koji su podrazumijevale balkansku rutu.
Također, Hrvoje Krešić, RTL televizija, također pitanje vezano za izbjegličku krizu. Mađarska je prije nekoliko sati, prije svega za vas, gospodine premijeru, Mađarska je prije nekoliko sati proglasila izvanredno stanje, poslala je dodatnu vojsku na granice, dodatnu policiju na granice. Očito se granice sve snažnije i snažnije štite u cijeloj Europi, međutim, 30.000 ljudi čeka u Grčkoj, od toga je 60% žena s djecom, samohranih majki s djecom. Što s tim ljudima? Hoćemo li mi doživjeti, kao u Austriji, da za mjesec, 2, 3 ili 5 u Hrvatskoj nađemo hladnjaču sa 70 mrtvih ljudi? Za Mađarsku, evo sada prvi put čujem, zato ne znam šta se događa u Mađarskoj, ministar može tu dodati, ali opet, šta smo u Europskoj komisiji ili vijeće se dogovorili i to zato je bitno da je nekakva solucija. Tu je bitno da Turska je spremna preuzeti ogroman, ja bih rekao, odgovornosti i tu je pomoć da se ti izbjeglice vrate jedan dio u Turskoj, a drugi dio opet smo imali diskusiju oko ove kvote koje svi znamo 160. Tako da to je isto sad na stolu, mislim da svi znamo, ali da tu isto se može jedan dio kroz ove kvote se može smanjiti taj pritisak koji je danas na granici. Ministar, ako će dodati. Samo želim naglasiti da je Hrvatska dio ukupnog rješenja. Znači, ono što se događa u Makedoniji je uistinu moguć realan problem, ali definiram da su, odnosno naglašavam da su postignute dogovori kako te probleme rješavati. Znači, suština je držati čvrsto granicu, granični režim koji će se provoditi, govorimo o redovitom graničnom prijelazu, a na sve eventualne izvanredne okolnosti, ajmo to tako reći, su spremne snage da reagiraju. Znači, zaštitit ćemo ovu poziciju koja je sad naglašena. Hvala. Može samo da dodam, ako smijem, samo još jedan, mislim, bitno je da se može jedna poruka isto pošalje, da taj pull factor, ako svi znate taj pull factor, u principu sad kad smo zatvorili ovu balkansku rutu, to je već jedna poruka. Ja mislim da će se tu onda isto kroz pomoć Turske, kroz pomoć Europske unije u Grčkoj, da će se smanjiti broj izbjeglica i da će to onda kroz jedno vrijeme ćemo vidjeti tu nekakve pozitivne rezultate. Ja ću još jedno pitanje vezano za izbjeglice. Naime, zatvarajući, odnosno pooštravajući režim, na scenu znamo da dolaze šverceri, odnosno krijumčari ljudima. Postoji jedna informacija koja je počela kružiti u nekim europskim medijima da bi se Hrvatskoj mogla tijekom sezone dogoditi Lampedusa scenarij, to jest da bi čak brodovi s izbjeglicama direktno dolazili do Korčule. Jer imate takvu informaciju, je li to moguće i kako se postaviti prema tome? Sve te alternativne rute u ovom trenutku su neizgledne i nemaju nikakvu osnovu u odnosu na obavještajne podatke i na ono što se dešava u prostoru. Znači, nemaju nikakve osnove. Molim vas, vrlo bitno je naglasiti da inzistiranje na ovom rješenju nije samo rješenje, kako se želi reći, zatvaranje granice, nego i rješenje da se da sigurnost ljudima koji istinu trebaju sigurnost, ali i da se brže i bolje utječe prema onima koji ovu krizu žele iskoristiti upravo u smjeru švercanja s ljudima i svih ostalih prljavih poslova koji su se uistinu vezali uz ovu migrantsku krizu. Znači, ovo rješenje predstavlja na svoj vrstan način, koliko god to ne izgleda tako, jedan pristup humanijem rješenju, odnosno pristupu ljudima kojima uistinu trebaju potrebu. Mogu samo dodati, možda kad gledate ovo što smo u Briselu, možda jedna glavna tema je na koji način možemo uništiti taj business model. I to je business model. Mislim, danas ovi migranti plaćaju, ne znam, 1000 euro, ako ne više, kroz nekakve ilegalne kanale i mislim je bitno ukoliko će Europska komisija kroz NATO i pomoć Turske moći uništiti taj model, onda će to isto biti jedna humanitarna solucija gdje nećemo imati nekakve katastrofe. Premijeru Oreškoviću, ja bih se vratila na Europsku komisiju i korektivne mjere, odnosno na paket reformi. O kakvim točno reformama vi pričate, što točno to znači, kakve reforme nas očekuju? Dobro, mislim da ćete danas imati kasnije jedan sastanak sa ministrom financijom, tako da ukratko ja ću nekakve teme tu spomenuti, a onda ćete možda dobiti malo detaljnije reforme. To su nekakvih 5 stranica. Nekakve teme ste već čuli, njima je bitno da ćemo ovaj dug smanjiti,
tako da će se to stabilizirati i onda strukturne reforme, to su bi nekakve ove široke. U vezi proračun, da se proračun neće povećati, to je bila glavna poruka, da će deficit biti ispod 3% BDP, koja je isto bila glavna jedna poruka. I onda u vezi reforme tu smo gledali zdravstveni sustav, da se tu trebamo, svi znamo da dug nam raste u zdravstveni sustav i na koji način ćemo tu smanjiti. To je, opet smo rekli, to kroz konsolidaciju, ti nekakve administrativne procese, to je jedno. Nabava smo tu spomenuli na koji način možemo efikasnije iskoristiti nabavu. Ne samo zdravstveni sustav, nego to općenito u cijeloj Hrvatskoj imamo tu ogroman potencijal u nabavi. U vezi penzije, mislim da smo rekli da nećemo plaće nećemo dirati, penziju nećemo dirati, ali opet smo tu dodali jedan malo ću reći detalj, tako da neće se penzija, ali ukoliko neko ide ranije u penziji, da se vidi taj razlika, ću reći, između nekog koji ide ranije ili sad smo izvan nekakve europske norme. Tako da tu ako ide neko ranije u penziju ćemo opet vidjeti te nekakve razlike u dobiti. Ove socijalne beneficije, tu opet je efikasnost, smo imali nekakve primjere okolo efikasnosti, možemo povećati efikasnost. Javni sektor, tu je nabava, tu su nekakve dodatne strukturne mjere. Nabava u javni sektor je to ogroman potencijal. Pravosuđe, na koji način opet kao investitor opet traži da će se ove nekakve procese ubrzati. Za europske fondove smo već spomenuli. U bankarstvo, kad gledamo bankarstvo, na koji način možemo riješiti ove non-performing loans, to njima bitno da se može taj dio, da se može ubrzati onda opet te investicije i taj dio riješiti okolo likvidnosti. I tu smo spomenuli isto ove naše firme koje su u javne firme i na koji način tu možemo gledati koji su strateške, koji nisu strateške, da možda povećamo taj governance koji oni zovu, da neko ima nekakve čiste kriterije. Ko će voditi te firme, koji su standarde i to su oni već tražili dugo. Tako da tu imamo nekakav plan, isto gdje ćemo uvesti da se poveća taj kvalitetu upravljanja te firme u javnom sektoru. Dobit ćete vidjeti više detalje i dokument će dobiti uskoro. Za gospodina Oreškovića, Evgen Husa, Hrvatska televizija. Danas se pojavila inicijativa od Mosta koji zalažu se za kresanje materijalnih prava ministrima. Da li to podržavate? Kakav je vaš komentar? I za gospodina Orepića, koliko je još nesretnih ljudi u kampu u Slavonskom Brodu i kako će biti njihova sad sudbina? 408 je osoba u Slavonskom Brodu. Znači imamo u Slavonskom Brodu još 408 osoba, u procesu je definiranja povratka tih ljudi u Grčku. Da. Koji ja nisam razumio pitanje. Smanjenje troškova. U? Ministarstvo. Smanjenje materijalnih prava ministara, telefona. Aha, dobro, mislim to okej, to ima toliko sada te okolo proračuna. Ja sam tražio od svakoga ministra predloge. To su predloge sada i tako da to će se prezentirati na sjednicu vlade ili mogu reći na vladu i tu ćemo vidjeti šta ima smisla i šta nema smisla. Ali sve je na stolu. Sve je na stolu i tako da i ako ove predloge će proći neću, ja sam uvjeren da ću ja i za mjesec dana, za 2 mjeseca, za 3 mjeseca i dovoljno tražiti druge predloge, tako da vidimo na koji način možemo opet povećati tu efikasnost. Tako to nije kad se kaže one time event, nego to trebamo konstantno vidjeti gdje možemo uštediti i ja mislim da isto da svaki dan, svaki ministar malo bolje upozna svoje rezor i tu će malo vidjeti da imamo još dodatne mogućnosti. Sabina Tandrak-Kazović, Nova TV. Narušava li prvi potpredsjednik Karamarko vaš autoritet kada vam putem medija sugerira što da kažete, evo u slučaju Lozančić, u slučaju gospodina Brkića, i koja je zapravo pozadina cijele priče, zašto vam toliko dugo treba da donesete odluku?
Aha, čuj, mislim, ja i potpredsjednik Karamarko imamo, mislim, dobre odnose. On ima svoj stav i svaki, mislim, potpredsjednik ili ministar, svaki može imati svoj stav. Sad, ako neko misli da bi trebalo nešto biti ili nekakva odluka bi trebalo se donesti brže, ok. Ja isto nekakve stvari bih volio da se ubrzaju, ali opet je meni bitno, nije se kod mene ništa promijenilo, ja ću donesti odluku kad je pravo vrijeme, kad se ispitam i onda ćemo donesti odluku. A drugo pitanje je bilo... A ne znam je toliko dugo, mislim to ne ovaj prvi put, ako gledamo oko gospodina Lozničića, ja mislim jedan faktor je, što sami vidite, mislim malo je vremenski, pitanje je da možda nema dovoljno vremena, ako sam u Briselu i nekakve druge stvari, da mogu se dovoljno možda ispitati nekakve pitanje, ali sve će se to u svoje vrijeme riješiti. Hvala vam lijepa. Hvala vama, ugodan dan.